Chief Executive Member ka KHADC ubat Titos W Khan hakasngi palay ulalit pan IT ka sanat haupa EMI nam sim kumus im bapura ka hima melim hakajingelang kaplalong ha office jang ka hima hamau khar. Hakani kasngi ladon langru nadu ki Executive Member ka KHADC kumju ru ki menteri bat ki bakrau ka hima nalor ki bayi ngasem jong pa EMI nam. Hakani ka janmiet angkat kecingin dan angkat jongki EM jongka executive committee po kecingin lam kejongan CM angkat kecing sakilang kejongki ki menteri ki bakrau ki bahiye hasam jong pa EM ainam manik CM baru ki ramba snong kat bidan dan tupor angkat arti ki perlok na kalian sa media press ya kan kapor na IT ya kan sana di paim aina manik sim jong kamen imam lim kumbal ke district council kala menjur bakal sim jong ka imam lim kumta ke executive committee hasil autonomous district council katung ke section 5 Jong Hasil Autonomous District Appointment and Succession of CM Deputy CM Electors and Rambachnong of Millennium Steamship Act 2007 Kumbalapan Baha Hadu Menta Kala Sobha Batung Yipi Kum CM Bapura Jong Kahima Millennium Kat Kum Kikendon Harum Beningkong Pinsdang no ya kejimprikam Bagajinglong CM Jongki Kane serta lem dalam wengno yaki nakakam nakabanta kanu kejingle palat joki ni nakilu kidau kibabiang hinhab hapo kejing penyat kasir autonomous district council nadom syadom bat kidai ban komu yaki hukum baru kibami naka executive committee ni naununu officer jongka yau bala aibor nakabanta kata bapinwa jimut ni jimbit na ki han kinu kikam isyam jing kebalai harba penyai ya kesincar kadar lima penyarap ya ki dari empat jomba escape gabar dapat kentuk ya ki menteri lundo asan dibalong kat kum section 2H jomba hasil autonomous district appointment and succession of CM deputy CM electors and rambachnong of Millennium Steamship Act 2007 kumbala penbaha hadu mata yaki kerteng jong kita gitkhot balajit pin pentip sa executive committee Kasihil Autonomous District Council bakan menjur basau pin penyai ya kesensyar hadar jong kehima kat kum ki an ki ru jong kehima melim bat ki ap ki ru jong ke district council kalala penjari bat ya kiba kandang penjari na koi kapos koi pat yaki weipat ikam ba on empat hawan di penyai kat kum kiri gustur ibajudan hata ima pesan pin penyai ya kakam bisyar haki mukot doma diwani ni poidari kat kum kirul balatho hata United Hasijai Jahil Autonomous District Administration of Justice Rule 1953 kumbalapan baha adu mata yiki kerteng dikhot jong ke additional subordinate district council code Hima Millennium Hidai ban pentip sa executive committee Kasihil Autonomous District Council khnang on menjur shwa ban la rekam kebanri pindai ban thau ya budget ke ban I ya jingmang na ke banta ke jingmi bat ke jinglut to ke hima ke jongki na ke banta ke snem ke babuat bat ban pen I ru ya ke jinglut jingsap jong ke snem baladap babin sya cha ke pa sa executive committee hapo jong panai leber man kasnam khnang bakan khmi perkhat bat ai ka jing munjur halo jongka nalo kata fidei ban bo jing khen biang po biang ya baro ki jing mi bat jing lut ki baman lau panai jong ke hima bat kha ka bakut jong kasnam fidei ban pha ek statement ko pen I ya baro ki jing mi bat jing lut sa executive committee bat mohor jong ka district council mata kasni kendai terik jong upanai leber
jong usnem arhaja arpula. Nga waina manik sim nga pediang mat menjur ya kani ka kam sim jo ka hima melim kumbala pin khamti kat kum kitei kendon balabo menta kasni kaba khandai tere jong punai lebe ako asulai nanti yang di sana kung kecing penskem ya kecing long sim berkurang jom ba ainam manit si subhanallah Tôi thập tỷ